Геннадий Леонид-иԥа Гагулиа диҵажьырныҳәам заԥшьба зқьи-жәшәи ҩажәаба шықәса рзы Гәдоуҭа раион Лыхны ақыҭан. Зқьи-жәшәи ханҩыжәаҩ шықәса рыздалгеит Белоруссиатәи аполитехникатә институт аргылаҩ изанааҭ ала. Зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәаҩ шықәса рзы Аԥснытәи АССР аминистрцәа рсовет адәныҟа економикатәи еимадарақәа рзы аҳәынҭқарратәи лакахантәаҩыс дыҟан. Зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәаҩ ԥшьынҩажәохә шықәсқәа рзы Аԥсны аминистрцәа рсовет ахантәаҩ ихаҭыԥуаҩс. Аԥсны Џьынџьтәылатәи еибашьраамҭаз акоманда ҟаҵаҩхада Владислав Арӡынба инапынҵала Геннадий Леонид-иԥа еиҿикаауеит ареспублика ацхыраара аҭара захеилак. Анаҩс аҭынчраамҭаз Аԥсны аԥыза-министр имаҵура аникылахьан зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәохә ԥшьынҩажәибжь ҩнызқьи-ҩба ҩнызқьи-хԥа шықәсқәа рзы ҩнызқьи-хԥа ҩнызқьи-ԥшьба шықәсқәа рзы Аԥсны Ахада Иусбарҭа анапхгаҩыс дыҟан. Ҩнызқьи-хәба шықәса инаркны аԥыза-министрс дарҭаанӡа ахәа-ахәҭра аглыхратә палата хадас дыҟан. Акыр шықәса дызхагылаз апалата аизҳазыӷьараз иҟаиҵаз даара ирацәоуп. Аԥсны аиҳабыра рхантәаҩыс Геннадий Гагулиа дҟаҵан сынтәа мшаԥы ҩажәиԥшьба рзы Аԥсны Ахада Иусԥҟала. Аҳәынҭқарратә усзуҩ апатриот ду Геннадий Гагулиа Аԥсны аҿиараҟны илагала дууп. Аҟазшьеи аҟыбаҩ ҷыда излаз аполитик иахьатәи аԥсуа ҳәынҭқарра ашьақәгылара аетапқәа зегь дрылахәын. Аибашьраамҭа хьанҭақәа инадыркны иахьа уажәраанӡа ҳәынҭқарратә усзуҩк иаҳасабала илшаз рацәоуп.